Motivation vibes in kusase uye Mduduzi Shabangu ngiphinde ngibingelele kuwo wonke umuntu. Thank you for choosing this channel. Yazi konke engike ngayinothisa ukuthi uma ngabe ngibheka angikaze since nje ngaba yimina angikaze nanga ilanga eliyi1 since ngikhula ngibheka the way siphila ngakhona emhlabeni la khona uzothola ukuthi ifamily izoshiya mhlawumbe umuzi wayo mhlawumbe let's say umama wasekhaya angingasho ukuthi umama eyi1 but angithi nje ifamily maybe ngaba ubaba nabantwana or umama nabantwana or ifamily as a whole angaze ngibone beshiya umuzi behamba beyohlala somewhere maybe esigangeni ngereason yokuthi mhlambe umuzi loyo une problem yokuthi mhlawumbe izindlu zodaka yazazi izindlu zodaka zinokuthi mangabe zinethwa izimvula ziba nama crack nenene ziyawa but ngiyangibona ifamily ilokhu ibambelele ilokhu ihleli khona kunjalo beyizama indle ekhrekhayo bayizame baphinde bayipheshe ngendlela abangayiphesha ngakhona since ngaba yimina even ngathiwa ikhaya mhlambe liyaphephuka ngoba kunokufika nje imvula lezi ezihamba nomoya omkhulu uthola ukuthi ikhaya liyaphephuka mase liphephukile ikhaya ngiyangibona mina ifamily iphinde lande futhi amazenke ithi mayiswalandile izama ukwakokotela iwalungise aphinde bawaqondise kahle baphinde bawabuyisele bawakokotele mangabe imali ikhona baphinde bathenge futhi amanye but ifamily yenza sure or umnikazi womuzi wenza sure ukuthi umuzi wakhe akawushiyi each and every time umuzi wakhe uyawunakekela each and every noma ngathiwa omakhelwane mhlambe ngapha emaceleni bakhe izindle ezinkulu ezinhle eziright ezingahluphi ngalolo hlobo kodwa angaze ngibone umuntu eshiya umuzi wakhe athi ngiyawushiya lo muzi dala unezimbobo kungena imvula indonga ziyawa angamane ngiyohlala esigangeni not even a single day instead abantu baye bashiye imizi yabo uma ngabe kuukuthi imali seyikhona sebeya improve kusho ukuthi lokho promote lifeini bangahlupheka maybe from bese bancane bahlupheke abantwana bese bancane obviously abantu abadala bona bazobe belokhu bebadala but abantwana abancane belokhu bakhule baze baqede esikoleni baze bayosebenza bathi uma ngabe sebesebenza bese ke manje bakhela abazali babo umuzi the only time beshiya lezi zinto ngekudala isokulisa is only sebethole indlu enye eright but ukuthi nje umuntu ashiye ayesigangeni angikaze ngikubone kwenzakala ngifuna ukuthini ngalento engiyikhulumayo maybe umunye azibuza ukuthi ngifuna ukuthini ngalento engiyikhulumayo into engizama ukuyisho la ukuthi ngifuna ukuthi ngithi own your work umsebenzi wakho uowne ihlangana kuplento nomsebenzi nokowna ngithi mina own your work because umsebenzi wakho ngithi mina umsebenzi wakho ufanise nomuzi wakho well kuzoba nzima ukuthi umuntu osemsebenzini thizeni owenza umsebenzi angawuthandi vele this one akuyona umuntu owenza umsebenzi ecompanyini noma ngabe kuphi but ebe enza umsebenzi ongawuthandi lana ngikhuluma ngomuntu owenza umsebenzi because ewuthanda because efeel ukuthi i-calling yakhe kulomsebenzi awenzayo angikhulumi kuphela ngokuyoqashwa umlungu sengikhuluma futhi nomuntu owenza umsebenzi because lo msebenzi lo awenzayo uzwa kuyena ngaphakathi okanye uself-employed maybe iphupho lakhe maybe ustarthe icompany ethile ngikhuluma nomuntu owenza into ayithandayo but ibe umsebenzi emlethela i-income kusasa ngizothi mina own your work in such a way leyo ukuthi ufanise nomuzi umsebenzi wakho uthathe nje ufanise nomuzi that's why ngithi angaze ngibona umuntu eshiya umuzi wakhe ahambe ayohlala esigangeni nomsebenzi owenzayo mangabe ukuthi wenza into oyithandayo wenza into okudala uyifuna dala lokhu uyiphupha ngithi mina ifanise nomsebenzi ifanise nomuzi lento le ukuthi vele uma ngabe wenza umsebenzi othile self-employed unetafula ekhoneni kuyohlezi kunama challenges lama challenges afana nama crack avele ezindlini
ama challenges obhekana nawo mangabe ustart icompany ethizeni noma ngabe yini ifana nokuthi ama challenges ezimvula ezifikayo iphepho ezifikayo ke kuphephuke nje amazenke abhekele indle sale ngempela ingarofiwe but abazinikazi bomuzi abawushiya umuzi bayabuya baphinde bazama ukuvala baphinde bahlale ngizothi mina into eyenzayo nometha ngaba ama challenges obhekana nawo mangakanani umsebenzi wakho ufanise nomuzi wakho because kula vele ufuna wena ukuthi uphephele khona and wenza into oyithandayo mhlawumbe ngizama ukuthi ngishintshe iapproach kulezi zinto esizenzayo ukuthi that's why ngiyifanisa lento abantu abaningi bafike baqala izinto mabenga bebhekana nama challenges endleleni bayishiya and kahle kahle vele imotivation is about ukukukhuthaza ukuthi don't give up ungashiyi that's why ngithi into nento yenzayo ifanise nje nomuzi wakho ungashiyi umuzi wakho uhambe uyohlala esigangeni or uhambe uyohlala kwamakhelwane at the end of the day now ufuna ukuthi uyimele kusasa ube yisambody mhlambe kungathatha isikhathi ulibeli lokhu phusha lo mzabalazo wakho wenzayo because when you believe kuona abanye abantu ababelieve kuona kungathatha iminyaka mawuthi abheka umakhelwane ngempela bona bayaphumelela zonke into zabo zimnandi ziright ngizothi mina ungabheka umakhelwane eqhubeka wena wenze leyo nto akucabange nje mina njengoba ngithi ngikhulele emakhaya khona imizi la sakhula khona nabantwana abathile kuyizindlu zodaka until abantwana baqeda ezikole baze basebenza kwayima bakhela abazali cabanga ukuthi abazali bebekezela kwindlu ewayo nefamily kwabathatha iminyaka emingakanani but at the end of the day abantwana baqhamuka sebeze rescue abazali ngizothi mina nawe mhlambe ngakuthatha iminyaka wenza lento le oyenzayo because you believe kuyona qhubeka hlala kuyona don't give up abantu abaningi bahamba bayishiya izinto endleleni ngithi mina don't give up ama challenges izinto nje eziza ngokomubi usathane ufuna ukuvele akafuni ukusibona siphumelela but it's up to wena ukuthi wena uyafuna yini ukuthi uphumelele kulento oyenzayo that's why ngithi mina thatha umsebenzi wakho uown umsebenzi wakho ufanise nomuzi umsebenzi wakho futhi go as far as umsebenzi owenzayo ufanise neland njengoba uzwa nje abantu bethi fight for your own land let's fight for our land yonke lento ngithi mina ke the energy ongayifaka ulwela umhlaba use the very same energy uyifake ulwela lento le oyifunayo use that energy uyifake ukuthi lo msebenzi lo engiwenzayo kimina umuzi kimina uyiland kimina uyongikhiqizela okuningi ngizothi mina ngiyakukhuthaza don't ever give up it may take a long time but don't ever give up that's why ngiqala ngikubekisela ngokuthi angaze ngibona abantu beshiya imizi yabo ngenxa yokuthi izindlu ziyavuza ziyawa izindlu whatever but babekezela instead futhi okunye to add nje little bit abantu uma ngabe kuukuthi mhlambe let's say ifamily ithathelwe umuzi ngabantu abathile ngabantu bahlala izindlu ihlezi ibangwa ngandlela eziningi ethizeni but abanikazi bomuzi bayawulwela umuzi wabo to a point la ukuthi bagcina bewutholile because believe ukuthi ikhaya labo leli ngizothi ke mina thatha umsebenzi wakho ulwele that's why ngithi ufanise nomuzi mhlawumbe kushintsha iapproach mhlawumbe ubulebelwane uthatha ngokuthi hayi nje ngizama impilo no awuzama impilo this is your life this is your journey this is your legacy ngizothi mina ilwela lento oyifunayo to a point ukuthi uze uyithole that's why ngithi mina own your work ngithi nje ngalawo mazwe lawo angabe mude as usual ngiyangithanda ukuthi ngenze izinto nje ezimfishane but ngiyazi ukuthi khona la ukhuthazeka khona kusase uyumduduzi kaShabangu motivation vibes in yabona la ngiyayehla mina nawe sophinde sigibele